Mike. Sir. Mike. May darang mic. Sa'yo may darang mic. Alat lang. Si Mike. Ayo. Nakabiling. Good yan nung unang panahon. Nakasynchronize mo lang siya. Number 10. Gol! Tanggal hikaw, idol. Yan, sipat kilatis, talpa ka na sa gawing meron. Shout out to our 24 million viewers watching our FB Live and YouTube Live. Galio, drive the ball. Brito, atake ng basket. Pinasa. Opa! Gandang tira nun. Basket may kasama pang foul. Foul jersey number 7. Illegal hit to the hand. Bonus shot. Magalang on the free throw line. Sumutay mo na. 5-7. Ay, 5-10. Tama yan. Pares mo lang ang score ko dun. Nice, Aldrin. Ayaw pala si Buboy. Out of bounds. Bola para sa displays.
Patapas. Magandang pasa, sinimplihan. Jersey number 10 na may tangan ng bola. Dumidiskarte, hinaharang ni 19. Pass to number 7, to Sare. Sare sumalaksak. Pasa sa gilid. For 2. Basket. Sermonyo. Sorry. Reserve sub. 9-12. Turn to shot! Foul jersey number 14. Substitution. 2 shots. I-accept na? Yan na, naklab na. Shoot. Nag-shoot po. Shoot, saro. Basket 1. Saan? Shoot, Rua. Basket 2. Margallo. Marami pa dito. Ikaw yung bola. Gandang laro to, guys. Substitution. 13 foul, tinambak. Report. 11, white, 7, tinambak. Double foul. 7, 11. 11 rito. Sa white, ano? 7? Sa white, 7. 11 pa di. 11 tapos 7 sa blue.
Jersey number 20 ang may tangan ng bola. Pass to number 7. Number 20 dumidiskarte, sumalaksak, diretso. Bawal kay Reyes. For 3. No good. Time out. Time out. Time out. Right, back to the ball game. Bola para sa Tinambak Town Center. Pinasa kay Reyes. Reyes to Young. Red to shoot! Steal. Uy. Basket count. Number 6. Sab. Pasab. Diba? Magalong. Inside center. Sab! Penalty! Penalty. Line! Foul! Time buzzer! Penalty na parehas. Penalty situation. One. Basket one. Sab. Sab. Baba sa isang kalamangan ng Tinambak Town Center.
156,000 viewers. Shoutout to Boss Robby Carpio watching. Shot lang. 12 to shoot. Balik sa tatlo ang lamang ng Tinambak Town Center. Sa pelikula. Shoutout, Kipinke! Substitution, sub. Brito Mendoza. Foul! What a basket! Sira. Light. Naglaw. Basket. Basket down. Basket down. Sub. J, sub. Latang. Alat lang. Passer. Sub. 23 na yan. Art. 23, 22. Lamang na ang Adis. Lamang saro, Adis. 1 minute.
26-22. Lamang ang Addis Place X Bicolay. Joke ko kanina. Sorry pa din. Lanis, 55. 2 points, 2 points. 2 points. Domingo kaya ang nagpalin. Back sa dalawa ang palamang. Deadlock! 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 28! Two-point lead! 6-0 lang na. Haba nun. Hit the shot! Time out, basket time out ah. Time out. 34, 7:26. Bola, 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 bola. Bola, magtama sa camera. All right, back to the ball game.
Jersey number 10 of Tinambak. Technical. Foul for unsportsmanlike foul. Kanda. Sportsman-like foul. Unsportsmanlike Kanda. Unsportsmanlike Kanda. Number 10 of Number Tinambak. 10, Technical technical. foul for unsportsmanlike Kanda. Sisay. Sisay. Number 16. Rep, Sisay. Sisay po. Number. Ah, Ah, 16. 16. Sorry na, Doy. 16. Magaraw inatake. Tinambak. Lights. Come on inbound. Kasi may shoot. Lights. Shot lang. Sab. Agua out, Punsalan in. Kung saan dumano. Tinalikodan pa dito.
Report mo na, report. Forty-one, 36. Adis. Sige, upload. Sige. Sige, sige. Take the shot. Two minutes. One minute, 30 seconds. May time. Basket time out. Take the shot. Time out. Time out. Time out, Adis. Parang time out na lang, parehas. Fifty seconds. Arke. Si. 14 ang pound. 24 na eh.
seconds. So, 2. 10 seconds! 1 second!
muna. Foul number 2. Set to shoot. Serve, serve. Nagip sa live eh. Tayo tikutukan ko ang ayo. Pero ako galing ang kami ha. Sino ko po ali ha? Hey, dito ka sa akin na. Tikutukan ko. Kasi sa pala na. Ako may iyaw na ako eh. Narayli ko na lagi. Number 2 of Aris and sportsmanlike foul. 2 shots. 2 shots first ball position.
anticipation na ano. Latang. Idol, report lang, report. Coach. Double foul to, 19 sa Cadiz. Parehas sa penalty. Ang Adis. Ano na? Sarap lang. May double foul ano. Penalty na ang Cadiz. Ang matitira na Number 19 sa Cadiz. 19 sa Cadiz. 19 sa Adis. Adis sa Cadiz 19. Adis sa mula, Adis. Sa Adis sa mula. Number 10. Tulo na. Saka 19. Ito double foul. Kung may nag-iba, ano? Kung nakadabo, tabo to. Reserve sub! Reserve sub! Set shoot!
Hindi, pag sa last ball, pag nag-shoot, pwede. Pag nag-basket. Basket sa ba? Okay, Sam. May offensive. Atang da lang si Frank. Basta gano'n. Marami ka dyan na. Domingo! Bola na ulog sa likod. Iyo. Duwa Pero kayo. sa malangit kami. Sub. Okay, mana. Release ang bola. Release bola. Reserve sub. 1 minute! Ay, masab yan. Ayo. Masab ka. Mayo na, dahil na. 5 to shoot! Seconds! Ginoo,
foul, pinambak. Shout out Richmond Nagrampa. Watching from Pinambak. Shout out Richmond Nagrampa and to the Nagrampa family of Pinambak Camarines Sur. Basket count. Foul jersey number 7. Pushing foul. Mapot, pa, tumpol. Dua pa rin yan sa kamera. Reserve sub, reserve sub. Ano to? Ano to? Foul number 25. Time out, Pinambak. Ang time out kasi bago maayos ano. Kaya. Kaya pa, hindi sa... Picture. Nice train. Number 10, apat! Number 10, Pinambak. Foul, personal foul. Apat na apat! Apat!
double foul ka. Double foul ka mga. Tinakan pa sa isa. Dikyo! Number? Ano pa lang, naman siyang foul. Ha? Wala pa? Tulo ka lang. Tulo lang, foul na, no? Ikaw. Ito, ito na dito. Nagtira. Iyo, ito. Tulo lang, foul. Dua. Dua. Penalty situation. Diba? Hindi pa. Dahil pa, sarap pa lang. Simba. Sarap pa lang. Pinay, dua pa lang. Dua. May naglaog. May naglaog kayo. Mayo. Position 4 points. Time to shoot! Time to shoot! Mayo pa. Ilang team Tulo foul pa eh? lang, tulo. 13 foul. 13 foul. 13 foul pa lang, sir.
pa lang. Tulo. Ano ka sa duwa? Ha? Subago sa ro. Iyo. Warning po penalty. Parehas yung warning. Parehas warning. Parehas yan warning. Hindi, ready yan. 14 pound. Port na ano. Apat na ano. Penalty. Sab. Sab. Penalty. Sab, Laika. Time out. Parehas siguro na lang time out. Gandang lab. Last 5 minutes and 45 seconds. Naglaot. Saro lang. Bako dyan ang emergency oh. Time to shoot!
83-85. Siguraduhin ng score. Nakasynchronize lang ko. Saan? Nakasynchronize lang ko. Sige. Low na. Gay! Technical. Number Technical, per second motion. Number 7, kung sa number 7. Prunod na. Number 7. Jersey number 7 of Tinambak, excluded. Coach. Sabi mo, coach. Coach, excluded. Number 7, excluded. Parehas penalty. Parehas penalty situation. Both team, penalty. Ay, Tio! Ang lupit! Sinabihan yan sa bago. Mana parehas sa penalty. Paras penalty, both team.
So coach! Ano to? Technique lang. 12 sa Ayan, ito. Right, number 1. Ato, pag may offensive, penalty. Mayo. Mayo, offensive! Forty-five, apat!
Best player of the game. Magalong! Magalong! Magalong!